I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft tutoriala sa XX-TNT. Danas ću pokazati kako da napravite ova ekstra pokretna vrata. Vidite kako rade. Kada priđete, vrata se otvore. I izađete, zatvore se, vidite. Sada ću vam pokazati kako to radi. Treba će nam kamen, staklo, pressure plate, redstone baklja, sticky piston i redstone. Prvo što treba da uradimo jeste stavimo jedan blok kamena, onda dva sticky pistona i preko ponovo kamen. Stavimo ovdje i ovdje. Ovdje stavimo staklo. Ovdje imamo 4. 1, 2, 3, 4. Ovdje radimo. Stavimo dva sticky pistona, sve isto i sa druge strane. I ovdje isto stavimo staklo. I ispod stavimo kamen. Sad ovdje sa strane stavimo redstone baklje, vidite. Evo ga. Sad ako želite da vam izgleda lepše, možete ovako ovo da prekrijete. Sada stavite 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vi ne morate raditi ovo kao ja, ali ovdje je najvažnija stvar da stavite pressure plate. Da bi vam to radilo, ja to radim da bi ispalo lepše. Sada od redstone baklje stavite 1, 2, 3, 4 redstone. Ako vam ovaj redstone izgleda čudno, to je zbog moje teksture. Idemo 1, 2, 3, 4. Evo ga. I gledajte sada šta se dešava. Vrata se otvaraju sama. I zatvaraju. Sada ako želite da vam izgleda to lepo, možete ovo ovako uraditi. Možete ovo prekriti, ako nećete ne morate. To je po vašem izboru. Evo vidite. Sad isto radimo i sa druge strane, samo ovdje je 1, 2, 3. I ovo 3 ne morate raditi 3, možete i 2, ali ja to da bi izgledalo lepše. Ponovo stavimo pressure plate, redstone. Ponovo vidite redstone. I prekrijemo. Vrata su veoma jednostavno za pravljanje. S obje strane se radi isto. Sada vi ako hoćete možete nekako da ih radite ako želite, da im stavljate staklo ili tako nešto da bude lepše. Ali ovo ovako iznutra, ovaj redstone ne smete dirati, onda neće raditi. A možete evo ovako da stavljate na primjer nešto ovako preko ili tako nešto. I ljudi, to je bilo to za danas. Ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte i šerujte i pozdrav!